واعلم أنه إذا أردت أن تفعل شيئا فاعلم أولا أن الله تعالى حاضر وناظر فوقك. إن كان ذلك الشيء خيرا فافعله بالخشوع والخضوع رعاية لعظمة الله تعالى، وإلا فاترك الشيء خوفا من غضب الله تعالى وعذابه. وإن شئت أن تعيش مع جميع المخلوقات بالمحبة والمودة فرع من كان كبيرا منك كأبيك، ومن كان مساويا لك في السن كأخيك، ومن كان صغيرا منك كابنك. ولا تشتري شيئا بالنسيئة من أخلائك فإن يورث البغض والعداوة، ولا تقترض منهم لأن القرض مقراض المحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Jadi anak itu ketika pergi kene ini kapon tak ya ciri adab, tak ya ciri ilmu, maka dampak kerusakannya nikah sangat jelas dengan anggota badanah, utamanya nang lesanah. Paham? Pergi kene umur 4 tahun, 4 bulan, 4 areh. Ini kata biasa lagi, tak ya ciri adab, tak ya ciri ilmu, maka deki tingkat kesiapan untuk narik ilmu, tingkat kepekaannya dek ilmu nikah akan hilang. Maka pergi kene nikah kudu biasa lagi kalaban ilmu ben adab. Wis. Fayahsulul abna hissatun min su'i amalihi. Fayahsulul abi. Maka munreng tuana fayahsulu lil abi hissatun, maka ketika anak andi tingkah juga andi kelakuan juga fayahsulu lil abi hissatun, maka reng tuana andi bagian juga ya. Paham? Yes. Wa yu'aqabu 'alaiha bimisli ma uqiba ibnuhu. Jadi reng tuana deki oleh bagian seksa kia. Ketika anak disiksa, maka ring tuana lagi disiksa juga. Ketika ring tuana anak tuana andi tingkah juga, irasa nabi orang, maka ring tuana oleh kecubaan dia. Faham? Yes. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap orang nikah jadi pemimpin. Setiap pemimpin nikah dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpin. Uus paham? Uus andi aleh. Maka uus nikah sebagai pimpinan. Setiap pimpinan akan diminta tanggung-jawaban atas apa yang dipimpin. Alen ala coba, maka uus saya pintai pertanggungjawaban kemudian. Paham? Wes. Sapa andi aleh? Alen tak di bagus, maka dimintai pertanggungjawaban kemudian ya jangan Gusti Allah. Paham? Jadi sampean sebagai orang tua kemudian nikah akan jadi pimpinan bagi anaknya. Ketika anak nanti kelakuan coba, maka sampean sebekal itu tuh Gusti Allah kemudian. Paham? Fa innal khilqata 'alal Islam nak kotoriyah. Asal kata diena nikah kata diun andi betek berdasarkan betek Islam. Wal qabiliyata wal istidad lil ilmi. Mungkin kene nikah cenderung anak-anak nikah cenderung dekah pengetahuan, terutawat do cenderung dekah ilmu. Ngamong kene nikah pean kini kisah tertawa jalan, tertawa ngomong, tertawa ini itu. Cenderung anak-anak ini kakak ilmu kini. Paham? Kesiapan anak-anak ini kedek ilmu. Makanya mau ngejar anak-anak cepat masuk. Paham? Apa? Karena memang naluri ka ilmu. Wasair sa'adati ad-diniyati wad dunwiyati. Oleh cenderung anak-anak ini nikah cenderung kakak bagus. Paham? Yes. Wa zawalaha
anil abna innama huwa sababuhu al-abwal. Bila nak kana letak keceng ngaji, bila nak kana letak semangat ngaji, ni pasti penyebab bering tua dua. Faham? Yes. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap anak saya lahiraki nikah betek Islam. Atas betek Islam. Illa anna abawaihi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kecuali king bapaan matatiaki beragama Yahudi, kecuali bapaan atatiaki Nasrani, kecuali bapaan menyembahkan apoy. Paham? Jadi semua anak yang dilahirkan itu ni kebetak ke aslina Islam. Cuma si mati di kafir ni kadang tua dua. Paham? Yes. Jadi wa kadzalik kullu mauludin pada benak kota nikah si mati di kafir ni kadang tua duaan. Kullu mauludin yuladu ala al-qabiliyati wal istidad lil ilmi. Anak saya lahir lagi nikah dilahirkan dengan membawa karakter, membawa kecenderungan dekail illa anna abawaihi yujahilanihi, kecuali bapaan ben ibu king mapudu anaan. Fa innal ibna idza iktasaba al-adab wal ilma wal ma'rifata wa anwa' as-sa'adati ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyati hasala min hadhihi al-awsaf al-hamidati sawabun katsirun. Munna kotola budu maka imbas sering tua oleh imbas ya. Paham? Nak koto cuba ring oleh kecuba negeri ya. Nak koto siksa neraka maka ring tua oleh siksa kian neraka. Sebaliknya munna koto bagus, tata krama bagus, syariat bagus, bejrah dunia, bejrah akhirat. Maka karena nak koto bejrah maka ring tua norok bejrah kia. Paham? Sebelum sampean andi anak mungkin sing ngaji nikah maka patepak keluar ada pembian pas semangat nyari ilmu gelu mak le bisa adi di anak anji budian. Paham? Yes. Karena anak bila bejrah reng tua norok bejrah. Tapi sebaliknya mun reng tua bejrah tak bisa membejrah anak. Paham? Yes. Reng tua nikah hanya bisa mengusahakan mun begi kene lah biasa aki ngaji, biasa aki menghadirkan ke majelis ilmu. Yes. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akati oleh nada Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasati asya. Nak foto na anak Adam, nak foto na Nabi Adam nikah ketika mati maka semua amalnya nikah peka, semua amal bagus peka kecuali telur. Nah apaan sih telur? Min sodakotin jariyatin, situng sodako si mengalir terus ke jernah. Contoh jempol ke masjid yang kui sampai kiamat ambian oleh kejar au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu segala manfaat di orang lain. Abang ngangkui orang lain ngangkui ini kayak kocak ilmu manfaat. Makanya jadi santri mau nanti ilmu cek kasih ngajar, cek kasih nyebarakin ilmu. Karena nikah merupakan amal sita ke awaladin soleh atau nak foto sesoleh satu aki kareng tua duaan nikah se andi kenceran cetak bekal putus, amal cetak bekal putus doa anak po. Anak foto, mun bagi kene nak foto nak tak ya jadi adab, tak ya jadi tata keramah, dulu mesti ngelatoa, nyusahin apa bunga, tertentu nyusahin. Makanya anak itu adalah aset yang paling berharga. Maka rawat dengan rawatan sepaling sempurna. Pertama ajari adab, ajari ilmu, pebecik syariat, akidah, pebecik maklin apa? Maklai sampean kapi sebagai orang tua kemudian oleh kebencian dunia akhirat. Yes. Ta'limul waladi al-Qur'an.
Ay hadza ta'limul walad al-Qur'an. Tininggal dito ka dito bab ajelasaki ngajari anak Al-Qur'an ada ke Al-Qur'an. Ngajari anak Al-Qur'an ada ke Al-Qur'an. Kila itu buaki. Inna rajulan saungkun orang laki. Inna rajulan saungkun orang laki ata datang pasara rajul ila nabi daga kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka adabu pasara rajul ya Rasulullah he Rasulullah ya Rasulullah he Rasulullah ma ajru man 'allama waladahu al-Qur'an ma panika ponapa ajru man tining gencerna orang ajruman tining gencerna orang Allah masih mulang paseraman Allah masih ngajar paseraman wala dahu da kaanan man ngajar Al-Qur'an da ka Al-Qur'an faqala maka adabu pasera Rasulullah sallallahu faqala maka ajab pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana jawna Al-Qur'anu kalamullah ta'ala Al-Qur'anu tining Al-Qur'an Kalamullahi panika teguna Gusti Allah Ta'ala wala ghayata bentada kenjeran panika mareh wala ghayata bentada kenjeran panika mareh lahu ikan di Al-Qur'an faja'a maka datang Jibril basir malaikat Jibril faqala maka adabu basir malaikat Jibril dabuna ya Muhammad he Muhammad Ya Muhammad inna Allah sangkuna Gusti Allah yaqra'u ma wasara Gusti Allah alaika da kesampean ma wasaki assalamu da keselamatan assalamu da kesalam wa yaqulu wan adabu wasara Gusti Allah wa yaqulu wan adabu wasara Gusti Allah katina pada guna man allama waladahu al-Qur'ana walahu waladahu al-Qur'ana ka'annama hajjal baita 10,000 man tining pasara orang allama panikalamun ngajar pasara man allama panikalamun ngajar pasara man ngajar waladahu da ka'anan man ngajar Al-Qur'ana da ka Al-Qur'an ka'annama hajja ka'annama akati panika akati perkara silana ma hajja si haji pasar aman al baita de ka Baitullah ya de ka Mekah haji asyrata alafin kalabun 10,000 marrotan kalena wis ka'annama akati perkara panika akati perkara hajjah silana ma hajji si haji pasera ka'annama isena man hajji si haji pasera man al baita ka Baitullah asyrata alafin kalabun 10,000 marrotan apa nak kalena wa ataqaban amarti akaaki paseraman amarti akaaki paseraman al asyrata alafin deka 10,000 apa nak rokobatan budaan min waladi Ismaila dari anak botonah Nabi Ismail min walad Ismaila dari anak botonah Nabi Ismail wa at'ama ben apareng teeran basaraman asyarata alafin dek ka 10,000 asyarata alafi miskinin dek ka 10,000 orang miskin asyarata alafi miskinin dek ka 10,000 orang miskin muslimin se Islam basara miskin
jai'in selapar pasera miskin. Jai'in selapar pasera miskin. Wa ka'annama kasaban akati olena wa ka'annama ban akati saungkuna orang sila nama kasasi apareng kalampi paseraman siapa reng kalampi paseraman asyarata alafin de kasapolo ebu asyarata alafin de kasapolo ebu asyarata alafi uryana de kasapolo ebu orang abengkang de kasapolo ebu orang abengkang muslimin se Islam pasera uryan wa yuktabu ban itoles pona palahu ika andi man allama wa yuktabu ban itoles pona palahu ika andi man allama al-Qur'an bi kulli harfin kalaban saban-saban situng huruf bi kulli harfin kalaban saban-saban situng huruf pona pa beni fa naibul fa'il budi wa yuktabu ban itoles lahu ika andi man allama bikulli harfin kalaban situng huruf bikulli harfin kalaban saban-saban situng huruf ponapa asyru hasanatin sapolo kebagusan asyru hasanatin ponapa sapolo kebagusan wa yumhaban ikosot anhu dari man ponapa asyru sayyiatin sapolo banyak-banyak kecobaan wa yakunu man bada ponapa al-Qur'an wa yakunu man bada panapa al-Qur'an ma'ahu panika tetap dalam sertana man allama al-Qur'an ma'ahu panika tetap dalam sertana man allama al-Qur'an tetap abareng fil qabri dalam kuburan ila yaumil qiyamati sampai ke hari kiamat ila yaumil qiyamati sampai ke hari kiamat wa yakunu man bada panapa al-Qur'an wa yakunu man bada panapa al-Qur'an hujjatahu panika tadillah man allama wa yakunu man bada panapa al-Qur'an hujjatahu panika tadillah man allama al-Qur'an tadilil baina yadayillahi di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa taala baina yadayillahi di hadapan Gusti Allah taala walam yufarik bentak misai pasera ponapa al-Qur'an huda kaman allama al-Qur'an walam yufarik bentak misai ponapa al-Qur'an huda kaman allama al-Qur'an tak misa hatta yadkhula sehingga masuk pasera man allama masuk al-jannata deka swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Samangken ajelasaki tentang mulang anak deka Al-Qur'an. Ngajari anak ya jeri kalaban Al-Qur'an. Ki kene ya jeri aa bebe tasa. Nak foto siki kene ya jeri ikro ya jeri Qur'an. Semakin bebeh tentang ngajari nak foto deka Al-Qur'an. Kila inna rajulan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika kata ini ada suatu ketika pada sebelum orang laki datang ke Rasulullah suatu ketika pada sebelum orang laki datang ke Rasulullah pas adaku ya Rasulullah man ajru man allama waladahu al-Qur'an puna apa kencerna orang mulang al-Qur'an de keanaan ya Rasulullah wahai Rasulullah kencerna al-Qur'an ni kapan apa ketika ibu lengaki de keana faqala Rasulullah jawab al-Qur'an kalamullah hireng lake al-Qur'an ni kada pun Gusti Allah wala ghayata lahu orang semulang Al-Qur'an taduk kunjurun pada katoto taduk remaren na orang ngajar Qur'an ni kagencerna kunjurna tak remaren mulai ngajar A sampai iya ni kakunjurna sampai mati yang kui paham ini kada pun Rasulullah baca Jibrailu maka ketika Rasulullah jawab mendengar nikah malaikat Jibril datang pas ada bu ya Muhammad innallaha yaqra'u alaika assalam wahai Muhammad Gusti Allah
nitip salam dek ajudan. Mau saki salam Gusti Allah nikah adu aki bani adu aki. Apa nitip salam dek Nabi Muhammad. Wa yaqulu Gusti Allah dagu. Dara madaguna nikah dagu sesoro pada pak kasambian. Man allama waladahu al-Qur'ana ka'annama hajjal baita asyarata alafin marratan. Sababai orang semulang Al-Quran maka kencer pada ben ahaji semukale deka Mekah ngajiri Al-Quran ni kepada ben ahaji semukale wa a'taqu asyara alafin raqabatan min walad Ismaila. Orang mulang Al-Quran ngajari abebe atata sajo hako ngajari Al-Quran kencerna ni kepada ben memartikah budak memartikah sebu budak benih sebut pada ben memartikah 10 ibu budak dari anak kotona Ismail. Rajin apa tak rajin? Rajin. Terus wa at'ama asyarata alafi miskinin muslimin jai'in. Orang sing ngajar Al-Quran iki kadin top gencerna pada ben seabri deueureun de kasebu orang Islam selapar. Ngajar Al-Quran nikah dari raja di ngajar Al-Quran. Paham bin? Wa ka'annama kasa asyarata alafi uryana muslimin. Orang mulang Al-Quran padana ben abri kalampi ngangguyaki kalampi dekah sebu orang Islam seabengkan. Wa yuktabu lahu bi kulli harfin asyru hasanatin. Setiap orang mulang situng huruf nikah kencerna pada ben 10 kebagusan. Wa yumha anhu asyru sayyiatin. Orang mulang situng huruf setiap sahuruf dosana ihapus bi Gusti Allah. Kesalahanna ikosot bi Gusti Allah. Wa yakunu ma'ahu fil qabri ila yaumil qiyamati. Al-Qur'an nikah ketika mulang Al-Quran maka Al-Quran nikah akan menyertainya sampai dari dalam kubur, dari alam kubur sampai ke hari kiamat. Nikah kencana orang ngajar Al-Quran. Wa yakunu hujjatahu baina yadayillahi ta'ala. Al-Quran akan menjadi dalil ketika menghadap ke Gusti Allah subhanahu. Gula ben sampean nikah bakal ngadep ke Gusti Allah. Maka kemudian si ajo aki pertanyaan na gul ben sampean nikah Al-Quran. Paham? Walam yufariqu hatta yadkhula al-jannah. Al-Quran tidak akan berpisah dari sampean. Tak bakal meninggalkan sampean sampai masuk ke dalam swarga. Nikah durina rajana kencerna oleh mulang Al-Quran debuna Gusti Allah mulang Al-Quran padana ben ongke haji sebuka leh padana ben se memartika budak 10 buka leh padana ben se abri deueureun dek 10 orang Islam selapar pada ben abri kalampi deka 10 orang Islam siabeng setiap ngajar sahuruf wah aiseh 10 kenjaran setiap mulang sahuruf situng huruf nikah bisa menghapus dosa 10 bisa menghapus kesalahan 10 wa yakunu ma'ahu Al-Quran nikah akan menyertainya dalam kubur sampai ke hari kiamat. Wa yakunu hujjatahu. Jadi Al-Quran nikah akan menjadi hujjah, akan menjadi dalil ketika menghadap ke Gusti Allah. Al-Quran nikah tak bakal menjauhi sampean sampai masuk ke dalam suara. Nikah. Rajin apa tak rajin ngajar Al-Quran? Rajin. Coba sebelum mesen kah teresan sing ngaji semakin nikah. Kemudian sampean
mulang anan, wajib mulang anan. Ketika anda anak kemudian wajib berdekade di sampean. Paham? Ini kok sabar di sampean, ini kok toles di sampean menanti mun ahli noles pas sabar ke karton sabar hilang di sampean. Paham? Ini kah? Bela jadi penyemangat ke sampean. Toles di masjid dah. Mun di masjid sampean, tadi masjid di toles ke figura, pengen guleting noles lampu. Sabar masjid kebaya hadiah. Iklan kerugian. Paham? Cuk kesengkan oleh sampean. Nikah jarang orang-orang kan. Kenapa? Pelajaran ini jarang orang-orang. Kan atau oleh sampean. Jarang ada yang membaca oleh. Mature khususnya jarang orang yang membaca. Karena gula sangat ngefan ke Imam Ghazali itu. Tidak pernah saya tidak membaca kitabnya Imam Ghazali. Dari mulai yang paling kecil sampai paling besar. Sampai Ihya Ulumuddin gula ngaji. Apa? Karena isena amal soleh, usaha, budorojo, budekau. Buderap arif tapi berusaha. Budetakok tapi berusaha. Paham? Mun akati hikam atau iya, usaha isena rojo terus. Isena ngarep terus. Usaha tekonik. Lagi buru larang kan. Suruh ngarep terus tapi tak ada usaha larang gitu kira. Di Rasulullah larang. Paham? Yes. Ini kan, cik kesengka. Mulai datangin anak kana adik murid ngaji ngalpin. Ipa benila cik kesengka semula. Pakaro sibuk mesin. Pakaro sibuk HP ya. Oh, kehidupan sementara bisa main di porok. Saya datangin anak-anak unyil, nela, saya unyil kalau nangis alpin, ajari. Takala abe atata, pokok nak kan bisa nggak? Bisa nak gula dengan lagi? Ambil orang aku betul tibunya lah tau orang, ngedi ngakin orang. Yang aku betul makai tak aku makai lah tau orang, labi abi makainya. Esok ngedi ngakin orang ngedi. Kemudian hiduplah sok bego sampai kemudian. Paham? Suatu ketika nanti dari semangkin kabut ini kan sampean lah sok bego dengan orang, paham? Sok mikir orang, pokok sampean di jalan cari, sok tinggi ke orang banyak racun, paham? Yes. Ketika kecuali kekurunan jadi sok bego sampean, keterbi gula. Yes. Taklimul waladi al-kalam. Ngerti kau wajibna seorang bapak? Ngerti? Beningun bapak itu rengko dua. Paham? Yes. Mungkin taklimul waladi al-kalam at-tayyib. Ay hadza ta'limul waladi. Ini kak dinto jelasakin ngajar anak al-kalam ada kadabu at-tayyib bagus. Apa-apa bahasa bagus. Wajib ala kulli muslimin atas saban-saban orang Islam. Ayu jeriya pun apa membiasaaki. Pasara kullu muslim. Ayu jeriya pun apa kutu membiasaaki. Pasara kullu muslim. Lisana benihi dekah lesana anaan muslim. Lisana benihi dekah lesana anaan kullu muslim. Membiasakan ala kalamin atas debu. Ala kalamin atas debu thayyibin sebagus. Ala kalamin atas debu thayyibin sebagus wa alfadin banyak lafaz malihatin semanis. Malihatin semanis wa yuhriza ban macau basirah kullu muslim wa yuhriza ban macau basirah kullu muhrim kullu muslim hudaka anak an kalimatil fahsyi dari banyak-banyak kalimat juga. An kalimatil fahsyi dari banyak-banyak kalimat kotor hoy. Dari banyak-banyak kalimat kotor wal muhmalati ben banyak-banyak kalimat tak ada faedahnya. Wal muhmalati ben banyak-banyak kalimat tak ada faedahnya. Idza tada'a idalna kana ngawali.
Dalam nalika ngabiti pasera anak at-takallum ada ka dedebuan. At-takallum ada ka dedebuan. Kama qala akati ulana adabu an-nabi pasera kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrimu auladakum wa ahsinu adabakum. Akrimu amul jaaki pasera sampean kapi. Akrimu amul jaaki pasera sampean kapi auladakum dak kebanyak-banyakan sampean kapi. Wa ahsinu dan bagus pasera sampean kapi. Adabakum dak kebanyak-banyak adab anan sampean kapi. Adabakum dak kebanyak-banyak adab anan sampean kapi. Wis makin judulah ta'limul waladi al-kalama at-tayyib. Wis mungkin judulah ngajari nak kotor kalaban debu-debu sebagus. Yes. Wa yajibu ala kulli muslimin ayyujri lisana ibnihi ala kalamin tayyibin wa alfadhin malihatin. Wis kewajibna orang Islam bila bapak nikah ngajari anak supaya biasa menggunakan kalimat-kalimat sebagus, menggunakan kalimat-kalimat semanis. Jadi kewajibna orang tua ngajari anak makle adabu dedebuan sebagus. Jong mun kata mun abenta benoreng abenta ngangkui pargosan jong ya mun ben orang cuk car kasar jong pamanis palemak de guna cuk neng ya te sore jong ingat ni kah paham yes wa yuhrizahu an kalimatil fahsyi wal muhmalat idza tada'at takallum. Ketika anak memulai perkataannya, ketika anak budabuan bi sampian boleh. Kewajiban setiap orang muslim menjauhkan anak dari kalimat-kalimat kotor. Menjauhkan kok dari rumah. Lingkungan anak ada. Lingkungannya lingkungan pesuan, buduun, pate je. Anak durhaka, bangsat, bakar umpama. Ini toro bianan, mesti toro bianan nih. Paham? Itu toro deki. Mending tu anak pesuan, karena seikeling pesuan, maka nak putu bekal gampang pesuan. Paham? Jadi kata-kata kotor, bengkak aja. Ajar apa? Karena sering mendengar kata bengkak. Siapa yang mengatakan? Pasti lingkungannya. Mun bene lingkungannya, lingkungan sedina pasti luar beda lingkungan singanya. Paham? Makanya jangan biasakan kata-kata kotor. Paham be? Cek biasa aki pesuan, cek biasa aki kir, cek biasa aki congocok orang. Paham? Aji kewajiban bapak dan ibu, kewajiban orang Islam ngajari nak kotoh kalaban dedebuan sebagus ben menjauhkan nak kotor dari kata-kata kotor. Wal muhmalat mun budawan tak penting soroja kadebu keanaan andik kewajiban ni kareng tua. Mun tada perluan lah jaban tajo. Neng jarok norok kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah adabu akrimu auladakum wa ahsinu adabakum amul jaaki ban kapida kana potona wa ahsinu ban bagus ban kapida kah teng kana anaan toles bisa menikah beri garis miring kemudian toles akrimu auladakum wa ahsinu adabakum. Amul jaakit menghormat ke anak. Jadi anak itu harus dihormat juga. Paham? Dengan cara apa? Ya, cari tengkase bagus. Isro jauhi tengkase coba. Wa ahsinu adabakum benar bagus adab-adab. Wis. Ba'dul adabi allati la budda minha. Ai hadza ba'dul adabi. Sampai ini kau paham? Cara ngajari anak paham? Yes. Ba'dul adabi allati la budda minha. Ai hadza ba'dul adati ningka ditawa jelasaki sebagian adab allati silanat lati la budda sewajib
Silana allati la budda sewajib minha dari allati. Minha dari atur. Wa min ta'dibihi ban pada tetap setengah dari ngajari adab anak. Wa min ta'dibihi ban pada tetap setengah dari ngajari adab anak. Al-inhina'u banika nunduk. Al-inhina'u banika nunduk lil atisi ikan di orang se ahajim. Lil atisi ikan di orang se ahajim wasyaribi ben orang se nginum. Ayo kena. Wa mutaraqatun na'lain. Tahu ning mana? Wa kubbalul yadi banyium tanah wa kubbalul yadi banyium tanah inda khurujil hammami dalam nalekana keluar jeding dalam nalekana keluar jeding wal julusu bantoju ala rukbatayhi atas napa nih kah ta'ad duaan anak wal qiyamu bal mancing inda maji'il kabir dalam nalaikan ada tengah orang raja artinya orang raja dalam nalaikan ada tengah orang raja wa fathul babi bal muqa'labang inda dhahabihi dalam nalaikana keluar atau dalam nalaikana untur kabir inda dhahabihi dalam nalaikana keluar kabir wa ghairu dzalika ban salaina ka hadisa fathul bab wa hadhihi tarbiyatu tinika dinto pendidikan wa hadhihi tarbiyatu tinika dinto pendidikan wajibatun maneka wajib alal abi melarat atas reng tua bapak alal abi melarat atas bapak la alal ustadi beni melarat atas ustad la alal ustadi beni melarat atas ustad fa innal aba karena saungguna bapak alama panika tetap atas perkara ro'a seninga lepasera ibnun huda kama fa innal ibna karena saungguna anak ma'ala alama panika tetap atas perkara ro'a seninga lepasera ibnun huda kama fi hadis siba dalam waktu keni fi hadis siba dalam waktu keni nyata minal aqwali dari banyak-banyak debu wal af'ali dan banyak-banyak kelakuan minal aqwali dari banyak-banyak debu wal af'ali dan banyak-banyak kelakuan kama kila akati oleh na debu aki puna padabu kama akila akati oleh na debu aki puna padabu al ilmu fis sugari kanakshi fil hajari al ilmu tining ilmu fis sugari waktu kini al ilmu tining ajar ilmu fis sugari waktu kini kanakshi panika akati ngoker fil hajari atas betul fil hajari atas betul wajibatul muta'allimi ini kadinto ajalah saki banyak kewajibna santri tining banyak kewajibna santri ta'atul muallimi panika manut guru wajibatul muta'allimi tining banyak kewajibna murid atau santri ta'atul muallimi panika manut guru wajib alal muta'allimi atas santri wajib alal muta'allimi atas santri ponapa intisalu awamiri ustadihi ponapa ngalakoni banyak perintah guruna muta'allim ponapa ngalakoni perintah guruna santri intisalu awamiri ustadihi ponapa ngalakoni banyak perintah guruna santri illa ayyamura kecuali mereka pasara ustad
illa ayat mura kecuali merentah pasara ustaz huda ka santri bil manahi kalaban banyak-banyak larangan. Fa innahu karana maka saungguna santri yukhalifu panika nulayani pasara santri huda ka ustaz. Wajibu man wajib, kenapa sewajib? Wajibu man wajib alal muta'allimi atas santri. Ta'zimul ilmi puna pangaku ngaki ilmu, wa ahlihi ban ahlina ilmu, wa ustadhihi ban ustadz muta'allim. Beli. Wa ustadhihi ban ngajin ustadz ilmu. Iklam ngerti sampean. Mana iklam cek budu sampean. Iklam cek budu sampean bi annal muta'allima kalaban saungkuna santri la yanalu tak bakal ngauleh la yanalu tak panika tak bakal ngauleh pasera santri al ilma de ka ilmu wala yantafi'u ban tak bakal ngelak manfaat pasera santri bihi kalaban ilmu wala yantafi'u ban tak bakal ngelak manfaat pasera santri bihi kalaban ilmu illa bi ta'zimil ilmi kecuali kalaban ngaku ilmu illa bi ta'zimil ilmi kecuali kalaban ngaku ilmu wa ahlihi ban ahlina ilmu wa ta'zim ustadhihi ban ngaku ngaki ustadz ilmu wa ta'zim ustadhihi ban ngaku ngaki ustadz ilmu kila tabwaki wa nabadaku ma wasala man wasala illa bil hurmah tabwaki wa nabadaku ma wasala tak ada pak man pasir orang ma wasala tak ada pak man pasir orang wasala si ampun de pak pasir man wasala si ampun de pak pasir man illa bil hurmati kecuali kalaban penghormatan wa ma sakata bentak kukur man pasir orang silana man sakata si ampun kukur pasir man sakata si ampun kukur pasir man illa bitarkil hurmati kecuali kalaban ninggal hormat illa bitarkil hormati kecuali kalaban atingkal hormat. Wakila ban edebwaki pona padaku al-hurmatu khairun natta'ah. Al-hurmatu tining penghormatan. Al-hurmatu tining penghormatan khairun panika lebih bagus minat ta'ati ketimbang dari manut. Minat ta'ati ketimbang dari manut. Ala yara apa napa tak ningale ala taro. Ya apa tak mende. Ala yara. Betul. Ala taro apa napa tak ningale pasara sampean. Ala taro apa napa tak ningale pasara sampean. Annal insana la kasaunguna manusia. Annal insana la kasaunguna manusia la yakuru panika tak teti kafir. Pasara insan la yakuru panika tak teti kafir pasara insan illa bil maksiati sebab maksiat. Bil maksiati sebab maksiat walakin tetapi yakuru teti kafir pasara insan. Yakuru teti kafir pasara insan bistighfa fiha sebab ngintengake maksiat. Bistighfa fiha kala sebab ngintengake maksiat.
Wa min ta'zimil ilmi benar tetap setengah dari ngaku ngaki ilmu. Wa min ta'zimil ilmi benar tetap setengah dari ngaku ngaki ilmu. Ta'zimul ustadi tini ngaku ngaki ustad. Ta'zimul ilmi tini ngaku ngaki ustad. Qala Abu Ali Masarana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Abu Sayyidina Ali, ana abdu man allamani harfan. Ana tining kaulah. Ana tining kaulah. Abdu man paneka budaan orang. Abdu man paneka budaan orang. Allamani sing ngajar pasiraman ni dak kaulah. Ngajar harfan dak ka huruf. Wa qala ban adabu. Wa qala ban adabu Aliun pasira Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Man tining pasira orang. Allamani semulang pasira man. Allama sem ngajar pasira man ni dak ka kaula. Ngajar harfan dak ka setong huruf. Harfan dak ka setong huruf. Faqat sayyara maka ungku atatiaki. Pasira man ni dak kaula atatiaki abdan dak ka budak. Abdan dak budak insya'a lamun kasokan basiraman insya'a lamun kasokan basiraman ba'a maka ajual basiraman ba'a maka ajual basiraman wa insya'a bun lamun kasokan basiraman khudima maka ikubaya pelayan basira kaula khudima maka ikubaya pelayan basira kaula wa ni'ma ma kila wa ni'ma ma tining sakus bagus debu wa ni'ma ma tining sakus bagus debu sila nama kila sedebu aki wana bama ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allimi wa aujabahu himdan ala kulli muslimin laqad haqqa ayyuda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin ra'aitu ningalah yakin mana yakin Ra'aitu yakin pasira kaula ahaqul haqqi de kapaling hak ahaqul haqqi de kapaling hak haqqul muallimi de ka hak guru haqqul muallimi de hak guru wa aujaba ban paling wajib hak wa aujabahu ban dini paling hak wa aujabahu dini paling wajib hak hifdzan de ka aja gena hifdan de ka aja gena ala kulli muslimin atas saban-saban orang Islam ala kulli muslimin atas saban-saban orang Islam laqad haqqa yaktana ungku hak yaktana ungku hak ayyuhda ponapa kutu iparing hadiah ponapa kutu iparing hadiah pasera ilaihi muallim pasera ilaihi muallim guru karomatan karena urmat li ta'limi harfin karena ngajar situng huruf li ta'limi harfin karena ngajar situng huruf wahidin sejato li ta'limi harfin karena panikah beri panikah karena panikah ngajar situng huruf wahidin sejato alfu dirhamin tining 1000 dirham alfu dirhamin tining 1000 dirham wa qala man adabu syamsul a'immah pasera mataharinya imam syamsul a'immah di pasera mataharinya imam al-halwani rawabana imam halwani innama niltu hadal ilma innama niltu ang pastana ngaulle pasera kaula angin pastana ngaulle pasera kaula hadal ilma de kadinta ilmu hadal ilma daka dinta ilmu bita'zimil muallimi sebab ngaku-ngaki guru bita'zimil muallimi sebab ngaku-ngaki guru wes semakin ajlasaki ba'dul adabi allati la budda fiha adab harus dimiliki tata krama harus dimiliki iki kadinto nomor 1 wa min ta'dibihi al-ihna'u lil-'ati syarif sebagian adab harus eka andi ketika ngino ketika ahajim nikah kotuto inhina nundu inhina nikah derem inhina nikah aruku enggak sing aruku tapi cedek ke atas paham
inti tak toju tak mancing. Ini nih kan. Toju dari gagasan. Bukan dari. Paham? Yes. Jangan ngaji. Yes. Wakubbar wa mutarakatun na'lain. Tak paham. Wakubbarul yadi inda khurujil hammam. Acep ketika keluar dari jeding ci tanang acium. Mesti kacer perban mereka lah mari cium. Apa? Nentu aki si tanang ni benar-benar suci. Paham? Wal julusu ala rubbataihi. Ben ketika toju atas kedua apa gitu? Toon. Ini kah? Paham? Toju dua itu ni kan. Wes. Wal qiyamu inda maji'il kibar. Mun bedoreng raja, mun bedoreng mulja mancing. Faham? Yes. Wa fathul babi inda dhahabi ketika preman keluar dari compo nempean atau dari situ tempat buka akila banget. Paham? Mancing ketika preman buka akila bang mobil lah bang roman buka aki. Tutup. Paham? Nikah aja kok. Wa ghairu dzalik wa hadhihi tarbiyatu wajibatun 'alal aba wa hadhihi tarbiyatu wajibatun 'alal abi la 'alal ustad. Kewajiban tarbiyah, kewajiban mendidik adab ini sebenarnya kewajiban orang tua benih kewajiban guru. Sebenarnya kewajiban guru nikah taklim ngajari ilmu. Fa innal ibna ala ma ra'ahu fi hadis min al aqwali wal af'al. Nak kana nikah tergantung apa sih geding, ben tergantung apa sih kete laki kene. Mun ki kene nikah sering ngatela nak kana ngaji, maka seneng ngaji. Mun ki kene nak kana nikah sering ngatela orang apa aja, maka seneng aku aja. Mun ki kene ngatela sering ngatela nak kana aku sah, maka seneng aku sah. Tergantung apa yang dilihat di waktu kecil. Makanya sampean harus bisa menghadirkan hal-hal baik sebudan. Hadirkan majelis ilmu, hadirkan pengajian. Nak lain apa? Le alien kan sini kene nyilu-nyilingak nela. Sing ngaji cicut kerucut. Aja belet terbiasa melihat hal-hal baik ada. Paham? Tak biasa pesuan, tak biasa ngeding pesuan, tak biasa ngeding hal-hal juga. Maka harus memencil dan bisa menghadirkan lingkungan yang baik. Wes. Kama kila tina foto nikah tergantung sekeding pun seketela waktu ke. Mun ajelingah nak foto. Maksudnya nak foto sila mo kalap, mun ajelingah reng tua, jelinga foto sila mo kalap. Oh alpini ngarea berarti bapan beri belakang lain ngarea. Kepang. Paham? Pada dua nyari kanca, mau najelinga kanca, mau najelinga situ orang jelingan jana. Berarti dia. Paham? Yes. Kama kila al-ilmu fi sigar. Al-ilmu fi sigar kan nakfi bil hajar. Sebagaimana pada debu acer toki keni pada debu ngukir atas betul. Wis. Wajibatul muta'allimi ta'atul muallimi. Kewajibna santren apa? Kewajibna santren jika itu manut ke guru. Walaupun guru tibi ini katretan nak reng tua nah siapapun. Paham? Yes. Jangan mentang-mentang matretan sampean nginteng aki aja. Sampean termasuk khianat dengan tak bisa ngormatkah ahlul ilmi. Paham? Yes. Yajibu 'alal muta'allimi imtithalu awamiri ustadzihi illa ayyamura bil manahi. Santri murid wajib atau ke guruna kecuali guruna merentah merentah perkara seela. Iya kabin dia. Ken ki beburu. Perintah coba kan dia. Coba aman bisa kabin maroman mikir ki beburu. Iya kibo oleh kebolong keng cara nah anu kado pengandung kado mak kaya pun tangan ni ke mak kaya apa benih apa mereka coba mereka zina
Ada tak zina padahal bude si kempang isoro akabin. Kan isoro zina. Ayo mau setan apa benih? Setan. Cuk toro ngene. Paham? Nggih. Wis. Jadi guru nikah etoro mun bagus, mun larang di syariat cuk to. Cuk toro. Alpin wong bigule soro ngeco atoro bin. Cuk toro. Fa innahu yukhalifuhu ويجب على المتعلم تعظيم العلم وأهله وأهل العلم وأستاذه. Seorang santri nika wajib ngaku-ngaki ilmu, wajib ngaku-ngaki ahluna ilmu, wajib ngaku-ngaki ustaz, wajib ngaku-ngaki gurun, wajib ngaku-ngaki orang si pernah ngajar. Sampai kapan penghormatan itu? Sampai mati tada batas. Hatta kage ngatela kau coba nak guru nak sampai penghormatan itu hidup. Cuk dibatasi sampean mangke hormat ke gula upama atau ke guru nah. Laku du malam ketika bisa setahun 2 tahun pas auba sampean. Halo bro. Ini kan auba. Penghormatan itu sampai mati. Paham? Termasuk ngaku-ngaki ilmu engki kadetok ngaku-ngaki ahluna ilmu, termasuk ngaku-ngaki ahlun ilmu engki kadetok ngaku-ngaki ustaz, ngaku-ngaki guru. Paham? Yes. I'lam bi anna al-muta'allim la yanalu al-ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi wa ta'dhim ustadihi. Seorang santri tidak akan mendapatkan kesuksesan, tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan bisa memanfaatkan ilmu kecuali dengan mengagungkan ilmu. Ben ahlina ilmu bisa ngaku-ngaki guru. Nah, paham? Kila ma wasala man wasala illa bil hurmah. Orang yang sudah sampai tidak akan sampai kecuali dia telah menghormati. Wa ma sakata man sakata illa bitarkil hurmah. Orang yang jatuh, orang yang gagal tidak akan pernah gagal kecuali dia telah tidak menghormat kepada orang yang gagal. Paham? Orang yang sedepak ajwa depan sebut menghormat, orang yang geger ajwa geger karena tak menghormat. Paham? Apa masuk boleh pada mikir ini kan? Wakil al-hurmatu khairun min at-ta'ah. Berdebu boleh al-hurmatu penghormatan itu lebih baik daripada manut. Karena orang manut belum tentu keng ngormat. Beda orang manut ini karena takut tak gaji, karena takut tak pauke, takut alpa, takut kiri. Jadi ki manut. Tapi mau penghormatan murni dari dalam hati, ikhlas karena hatiku karena Allah. Paham? Tidak ada yang memaksa. Pada bencinta, penghormatan itu pada bencinta, tidak bisa dipaksa. Paham? Sering bareng kandi kalebihan di soro mancing. Tak pernah ngaco, engkau hormat dia, kakek tadi atau engkau S2, S2. Siapa kakek? Siapa kau? Jadi kepang dia kan? Wes. Annal insana ay la yara annal ala tara annal insana la yakfuru bil ma'siyah walakin yakfuru bi istighfafiha. Orang nikah tak jadi kafir sebab maksiat. Mbian ngeco, mbian zina, tak jadi kafir. Tapi mun sampean ngintingake apa zina aja halal cok, apa ngeco aja halal cok, lala kalako cok. Lu sebab sampean ngintingake syariat Gusti Allah ni kasih bisa jadi kafir. Saya ingat, bajang tak oleh betul. Lebajang ni ngintingake ni kasih makafir. Paham? Empian tak bajang, empian ngeco, empian zina tak langsung jadi kafir. Tapi mun empian ngalalagi zina, empian ngalalagi ngeco, empian ngalalagi tak bajang ni kasih bisa menjadi kafir kafir. Paham? Yes. Wa min ta'zim ilmi ta'zim ustaz. Boleh. Itu kasi boleh. Sebagian dari ngaku-ngaki ilmu yang kita ditok ngaku-ngaki guru. Qala Ali, ada Abu Bakar Sayyidina Ali, ana abdu man allamani harfan. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, man allamani harfan faqad sayyarani abdan in syaa'a ba'a wa in syaa'a khudima wa ni'm. Wis kan dia. Abu Sayyidina Ali, ana abdu man allamani harfan. Sengkok rebu dan orang sing ajar situng huruf daga sengkok. Oleh sedina ali ada sengkok rea orang-orang sing ajar daga sengkok, maka orang sing ajar daga sengkoknya terserah. Engkau pada dia budak ngereng, engkau isi wala ngereng, sakasokan. Engkau pada dia pelayan ngereng, sakasokan. Ini kan sekelas Sayyidina Ali sekocak babul ilmi, sekocak babul ilmi.
Sayyidina Ali, subharul ilmana serah Rasulullah. Babul ilmi Sayyidina Ali ki ada bunga ni kak. Sekelas sealim Sayyidina Ali ki ada bunga ni kak. Engkau budan orang yang ngajar. Mun kasokan tang guru, cuba. Mun kasokan petiti budak. Mun kasokan engkau petiti pembantu na. Ingat ni kak. Apaan boleh sekelas gula sampean. Harus lebih. Wa ni'ma kila. Bededebun si paling nikmat si paling bagus. Ra'aitu ahaqqal haqqi, haqqal muallim. Saya yakin, guru yakin paling hak nikah hak guru. Wa aujabahu hifdzan ala kulli muslim. Kewajiban hak si paling wajib aja kedua orang Islam yang kita ada hak guru. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan. Ongku hak, ongku berhak. Beri sesuatu, beri hadiah seorang guru itu. Kenapa? Karamatan, karena hormat ke guru. Si paling hak beri hadiah ni ke guru. Apa? Li ta'lim harfin wahidin alfu dirhamin. Setiap ngajar situng huruf, maka situng huruf itu arkena senilai 1000 dirham. Coba terus 1 dirham 4.400 situng sana pada ni kan. Wes. 4.000 ulah katakan situng dirham 4.000 rupiah. 4.000 kali 1.000 kali itu 4 juta. Bayangkan satu huruf nang syair nikah harga 4 juta. Sedangkan realitanya gaji dari pemerintah guru madrasah beda gaji sebulan 100.000. Padahal mun standar syariat situng huruf biar ke 4 juta. Bagaimana mun gurun sampean mulang tafsir dalam jangka sekemi are hatam burung Pak harus bagi gurun impian. Bayangkan guru madrasah sekarang 300.000 dalam waktu sebulan gajina. Sedangkan kitab nikah syair nikah situng huruf arkena 1 juta. 4 juta. Paham? Jadi saya tidak sedang menuntut sampean untuk memberikan hadiah ke saya, tidak. Saya hanya menjelaskan. Tak ada pesantren enggak nikah. Ada bareng tua enggak nikah. Salah guru Nabi sampean tak hormat, salah guru tak gaji, salah guru tak dimuliakan. Pakinya bagi arek di Roma. Kiyong geuy. Kacau. Ajar di TV apa? Burung TV mun kuat ngajar sedikit jamingan nikah, eja ibu ajar lebih gula 4 juta. Paham? Yes. Wa qala Syamsul A'immah Al-Halwani innama niltu hadzal ilma bi ta'zimil mu'allim. Syekh Halwani ini kan dalam kitab Ta'lim jelas hakiki. Beliau ada bu, sengko oleh kail muriah, engkau oleh kehormatan dia, engkau oleh kemajuan, engkau sebab hormat ngaku-ngaki dia kata guru. Jadi kuncinya dalam kesuksesan itu mun andi guru sampean hormat sehormat-hormatnya gurunya. Minimal mun tak bisa ngormat, cek nyake. Minimal mun tak bisa ngajar, cek nyeke. Minimal mun tak bisa dakwah, cek nyeke dakwahnya. Minimal mun guru andi musibah sampean cek bertepuk tangan. Minimal itu minimal. Tapi mun mampu sampean hormat agungkanlah guruna sampean. Yes. Atau wadu ma'al mu'allim Allah Ta'ala. Al-Fatihah.